Yaha ikawa y'u Rwanda ibereye ya mbere ku masoko mpuzamahanga, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyoherezwa mu mahanga biva ku buhinzi NAEB kiratangaza ko isoko rya kawa rihagaze neza nk'ibisanzwe. Umusaruro w'ikawa yoherezwa mu mahanga warazamutse, bityo n'igiciro cyayo kirazamuka ku masoko mpuzamahanga nk'uko Dr. Leste Gatarayiha, umuyobozi ushinzwe ikawa muri NAEB, yabidutangarije. No kohereza ikawa mu mahanga ngira ngo nicyo banabazaga cyane, nta gihe ubundi tuvuga yuko twagize isoko tutagize isoko. Ikawa yacu ko tuyihinga nuko tuyeza yose iragurwa, akawa isigara. Ibyo n'ibyo bikaba biterwa nuko akenshi usanga n'ikawa tweza aba ari ikawa kubikunzwe ku isoko mpuzamahanga. So iyo ugereranyije rero umwaka ushize n'uyu mwaka, twejeje ikawa nyinshi umwaka kurusha umwaka ushize, ku buryo umusaruro wacu wari wazamutse hejuru wa 35% ugereranyije n'umwaka ushize. Kuko uyu mwaka twejeje, uyu mwaka ariko mvuga n'umwaka, uyu mwaka wa 2015 turangije, niyo sezo turimo kuvuga ubu ngubu, turegeranya n'umwaka wa 2014. Umwaka wa 2015 twejeje toni 22,000 z'ikawa yumye yoherezwa mu mahanga, mu gihe umwaka wa 2014 twari twejeje toni 16,400. Mukawa twejeje rero uyu mwaka izo toni 22,000, twohereje hanze toni hafi 19,000. So akaba byaraduhaye amadolari y'amanyamerika miliyoni 62. Iyo ugereranyije rero n'umwaka ushize, usanga uyu mwaka mu madolari yinjiye mu gihugu aturutse ku ikawa yarazamutseho hejuru nibura 4%. Nubwo rero nkuko nari maze kwivuga twagize ibiciro bikeya umwaka ugereranyije n'umwaka ushize, ariko amafaranga yiyongereye uyu mwaka wa 2015 ugereranyije n'umwaka wa 2014 ho 4% nkuko nari mbivuze. Ibyo bikaba byaratewe nuko twejeje ikawa nyinshi, akaba twanohereje n'ikawa nyinshi mu mahanga ugereranyije n'umwaka wa 2014. Ubwiyongere bw'abaguzi b'ikawa y'u Rwanda kandi bwemezwa na Eric Rukwayo, ushinzwe ubucuruzi mu ruganda rutunganya ikawa ndetse rukanayohereza mu mahanga. Akaba anavuga ko ikawa y'u Rwanda itangiye kugurwa cyane ugereranyije no mu myaka yashize, dore ko n'abanyarwanda bataragira umuco wo kunywa ikawa, nubwo ikawa nyinshi igurishwa imbere mu gihugu inyobwa n'abanyamahanga. Kumvikana ko buri gihe ku bijyanye n'ikawa ikaranze n'isoko ry'imbere mu gihugu buri mwaka hagira ikiyongeraho. Ndaguha urugero nk'uyu mwaka wa 2016 ndemeza ko ari izikiyongeraho, kuko nzi abanyarwanda bamwe bafite imishinga yo gufungura za coffee shop, amahoteli amwe atarafite amamashini batangiye nabo kugura amamashini. Ari imishinga myinshi, n'abandi bafite imishinga dukorana bakwereka ko uyu mwaka nabo bazakora. Ibyo rero biba bivuze ibindi biro n'izindi toni z'ikawa ziziyongera. Ikindi ku bijyanye n'isoko ryo hanze bigaragazwa nuko nanone isoko ryaho rigenda ryaguka. Ni isoko ryari rihasanzwe, ariko nk'abanyarwanda tutaririho, ariko bigaragara ko niba umwaka ushize twaratwaye toni 7 gusa, uyu mwaka tukaba tugeze hafi mu matoni 15, uno mwaka tushobora kuzageza muri 50, bityo tukagenda tuzamuka. Ariko nk'imbere mu gihugu niba turi kuri toni 10, nteganya ko uno mwaka rwose ukurikije ukuntu iri kwaguka ushobora kuzarangira tugeze kuri toni 14. Kuba mu Rwanda abanyarwanda badakunda kugura no kunywa ikawa, ahanini biterwa n'imyumvire ndetse n'umuco wo kutanywa ikawa. Ibi bikaba bigaragarira cyane mu mibare, aho 1% ry'abanyarwanda aribo bayinywa, naho 99% by'ikawa itunganyirizwa mu Rwanda ikaba yoherezwa mu mahanga. Ebye ni nka rimwe ku ikawa tweza hafi ya yose tuyohereza mu mahanga. Bivuga ngo ni nka 1% iyo kawa n'inyobwa hangaha mu Rwanda. So abari nkeya irakarangwa igakarangwa hangaha igatangwa, usanga cyane cyane iyo itaba affected kubera ubukeya bwayo, itagira ikibazo cyane bijyanye kuri icyo giciro cyo ku isoko mpuzamahanga. Mbese iyo urebye ikawa tugurisha hano mu Rwanda ugereranyije n'ikawa tugurisha mu mahanga, iyo tugurisha mu Rwanda ni nkeya cyane, ku buryo usanga bitagira imbogamizi cyane bijyanye no ku isoko mpuzamahanga. Ariko
Ikawa yoherejwe mu mahanga mu mwaka wa 2015 ingana na toni ibihumbi 22 mu gihe mu mwaka wa 2014 yageraga kuri toni zisaga ibihumbi 16. Iyi kawa y'u Rwanda ikaba yarinjije akayabo ka miliyoni 62 z'amadolari, gusa 52% by'ikawa yoherejwe mu mahanga ikaba yaratunganyirijwe mu nganda za hano imbere mu Rwanda.